Arnis balam turdun mu? Arnis balam turdun mu? Genç baka kana. Atasının balası. Uykun kandı mı? Ya. O telefon. Hem üşüntesinden, üşüntesinden. Sen atanın balasısın mı? Ya telefonun balasısın mı? Telefon. Cevap versene bana. Sen atanın balasısın mı ya telefonun balasısın mı? Beni karıştır, beni me koy telefonda otur. Otur. Oğlum. Allah telefonunu götürüp tamağını ye. Benim güçlü et kaç biraz. Öçür değil. Bak öçür çal tabii. Hopi. Bunun kıyının karayı. Gele telefondu. Bebeğim. Jön oturup tamağındı iç. İçmeyim. Baran da tetek var oyna özünce. Bu yerde tamak jeş üçün oturabız. Men erteden beri geçke jumuştamın. A sen үйдө балдарды тарбиялап эмне эшек такылап жүрөсүңбү? Билесі осы, менің балам. Өзің тарбияла, болуш атпадың біле? Сөз тигізбей. Включите мне наконец Wi-Fi! Купите мне новый телефон, он уже сломанный! Ай, Марлис, ай балам, қой ұрғытпа. Марлис, балам, жүр, ешкіділе шығып келетші. Жүр, жүрші ешке шығалы. Арнис, мені қарашы, балам. Убери свои руки! Балам, үйден отыр өресің, тұр. Не oldu саға, я? Ай, балам, ешкіділе шығып келетші. Жүр, паркқа барып келесіз, балам. Үйден отыр өресің, тұр. Не oldu саға, я? Ай, балам. Арнис. Убери свои руки! Балам. Садағың болайын, жүрі қой, жүрші. Апа, не oldu? Марлис, рас келбедің бе? Интернет планшеттерді өшіріп қойсам, оның қыларын қарамайсың бе? Компьютерлерін алып салсам, мұны да сындырып салмады. Қарашы, мынаке. Арнис. Братишка, что с тобой? Отпусти меня! Давай мы с тобой договоримся. Убери свои руки! Арнис, давай мы с тобой на 2-3 дня съездим кое-куда. Приедем, я тебе свой компьютер дам. Согласен? Арнис. Ты врешь, ты меня разводишь! Ты же мой братишка же, как я тебя могу обмануть? Арнис, успокойся. Вот если я тебя обману, ты можешь меня хоть сколько бить. Договорились? С тобой съездим на пару дней. Хорошо? Арнис, успокойся, братишка, ты же не такой. Ты же очень умный парень. Я тебе ничего не скажу. Смотри, если ты меня обманешь, то я тебя камнем размажу. Все, без проблем. Пойдем. Марлис, қай қалпырасың, я? Апа, сарсана бол бөле қоңыз. 2-3 күнден келеміз біз. Ой, телефонның баласы ғана? Ата, бұйырса 1-2 күнден алып келем. Алып келем? А сен аны қай қалпырып жүресің? Телефонын алақсысын деп Құран лагеріне апарғам. Қайсы Құран лагерге алып бардың әлі? Муфтияттың расми медресесіне.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Кимде ким өзүнө каалаган жакшылыкты башка бир мусулман бир тууганына каалай турган болсо, ошол адам толук мусулман болуп турган. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн кимде ким өзүнө жакшылык кааласа, кимде ким өзүнүн бактылуу болгусун кааласа, анда ал Ассаламу алейкум. Хош келдиңиз. Менин балам гана. Балаңыздын аты ким? Арнис Карабек уулу. Арнис Карабек уулу. Азыр эле жүрдү эле ушул жакта. Келиңиз, отуртуңуз. ар бир жандын өзүнүн мекени бар. Мекенди сүйүү бул имандан дейт. Кудайга шүгүр бизде бештей болгон Кыргызстан мекенибиз бар, өзүбүздүн кыргыз тилибиз бар. Ал мекенди сүйүш үчүн ошол мекенге болгон салымыбызды кошушубуз керек. Колунуздан келишинче салымыңызды кошуш керек, балдар. Арнис балакай. Жүр, атаң менен көрүшөсүң. Ой, Ата, ассаламу алейкум. ой, телефондун баласы кандайсың? Мен телефонун баласы эмесмин, мен сиздин балаңызмын. Жүр кеттик. Бата элеби? Бул жерде эмне кыласың? Мен биякта жакшы досторду таптым. Анан биз чогуу тамак ичебиз, анан ойнойбуз, Куран окуйбуз. Дома скучно. Дома не скучно. Жүр кеттик. Анда азыр мен достор менен коштошуп келейин. Мейли бар.